Evo ljudi, vidite da nastavimo. Presto nije bilo gameplaya, nisam mogao snimati, tako da evo sad snimam. New World, kako će se zvati, ne znam, može, samo čekajte. Biću ovdje zonu. Mario Launch Chest, so difficult, set nešto kraj New World. I evo ljudi, napokon sam sredio te probleme. Mogu snimati gameplay. Samo da se ovo sve pričita. Hajde, učite se. Evo ga, svijetno se očito. Nemamo skina, ko što vidite. Možemo krenuti. Ajde. Jet chest. Opa, opa. Sam zaboravio igrat. Tako je svako dobre stvari, kao što vidite ljudi. Kamena sjekira na početku. Opa, idemo malo seći drva. To nam je dobro za početak. Malo moje miš zeza, nema veze. Idemo još ovo, jedno. Opa. Ima još malo. Opa, opa. Kao što vidite imamo Optifine mod. To je sve, da. Eto, ne možemo doseći. Ja samo to, tako. Evo, jedan crafting table. Tako sam sretna što sam počeo snimati. Nema nigdje ovaca. Dobro, naći ćemo. Bar se nadam. To ne treba. Malo ćemo na čanke resetiramo. Opa. Sad bolje radi Minecraft. Mislim to zbog interneta daleko mi je, pa zato jer mi se opet neće biti dosta klipova jer mi se uređiva soba, pa ne mogu u sobi igrati Minecraft. A tamo mi je i internet. A what the fuck. Već sam zaboravio koristiti miš. Ajde, ubit ćemo jednu kravicu. Ajde i drugu. Ajde, bre. Alo, bre. Gdje si? Gdje si? Pa vidi krave. Pa vidi miša. A još jedna. Ovo je bok, neki ljudi.
XP. Biće nam to. Trebat će nam XP. Jebem ti, šta mi baguješ? Toliko mi baguje. What the f... Sam vtopil. Opa. Hop. Hop, hop, hop. Tražim ovce, a nigdje ih nema. Nisam uspio. A veze. Pa. Da. Ima svega, samo nema ovaca. Mogu. Ne mogu. Opa, opa. Hoćemo pojesti, nećemo još. A what the fuck is mišom? A tu bi trebalo biti ovaca, ali ne znam gdje su. Evo već iz zečića samo ovce nema. Ljudi dragi. Da idem napraviti pikeks kameni. To jest, prvo ću napraviti ovaj drveni pa kameni. A what the fuck izbagujem, čekajte. Pa sad bi trebalo malo bolje raditi. Kao što sam rekao. A what the fuck, koja muzika? Sve sam isključio, nema muzike. Ne bi trebalo biti. Odjebi. Ovo je Iron? Nije to je. Idemo dalje. Kako vaguješ? Opa. Ok. Već sam i svinje čuo, samo nigdje nema ovce. Ako je neko vidio, neka mi dolje napiše u komentar. Samo moram da ovaj render distance malo povećam. A ne, lagat će mi. Ajde, ću FPS na 50%. What the fuck. Sad mi je žvalje lako. Sad sam ga zaboravio dan.
Oko. Ništa mi ne bi bilo. Ja sam gladan, bre. Nema hrane. A what the fuck? Creeper! Kako je to sve? Kako je došao? Kako je došao? What the fuck? A jebem ti. Kako je došao? Isam. Što malo drva skupiti ovoga da napravimo ugalj. Ja ću umret na kraju. 100%. Jer nisam igrao dugo, pa više od mjesec dana. To je bilo to što se tiče epizode. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ćao.